Le président de JPK sera avec nous à partir de 14h avec une contribution durant cette action. Maintenant, nous allons directement passer aux intervenants que nous avons recensés avant la marche. S'il vous plaît, aux intervenants qui veulent prendre la parole et qui se sont déjà inscrits, vous avez 3 minutes pour chaque. Il faut vraiment respecter ce timing parce que nous avons actuellement 18 intervenants. Et je tiens aussi à vous informer que chaque 10 intervenants, il y aura un chanteur engagé kabyle qui va nous interpréter une chanson pour la Kabylie. Le peuple kabyle qui s'exerce spécialement pour rendre hommage à la jeunesse kabyle, la jeunesse qui démontre chaque jour un peu plus son éveil, l'éveil d'une conscience collective. Les jeunes kabyles soura نتزوخو يسن خاطر نسكل فلاسن إمي فاقن ذاكن أدافو أزايريا يفيكس ديواكين هذا غيمحو فاقن بليك ثمور تقبايلي ذايلنا وإذا غيقارن لي سيباراتيست نغمشي كذا تسمينا كغلطان خاطر نكون لي دي بروسايور nous sommes des libérateurs. On veut la Kabylie pour les Kabyles. أدينا سيباراتور وين راه دياوين أفراني غادي يحكم دي تمورتنا نكون يغدارونا غير نبغى غادي يحكم انت مورتنسن عندها إلى السيباراتيزم ذاكيا دونك أسني ما غاطاسة تاسين غماسني إلا نديت مورت أما كتزرع ما تسوفرين خاطر غورسن لو سامبل فات دو بورتي لو درابو كابيل أنايا قبايلي غادي رفدنا أنايا قبايلي أتي تشندي الحبس أتسني من الثيواشلين سني صفران أي تسوفرين يالاس أتسني غاسيكي ما كتسوالي من ناس حمزية جمال زعيم وكي كي ريزيست أم كي سلاماتو بلو الناس ils préfèrent mourir pour leurs idées que de vieillesse et de lassitude إيه ما كتوالم لي جون تورا خملني غالنسن وير سوق ذي هو تقعد نارا سوق ذي غادي انت غي تقعد نسورا ونقعد يون وكذا كي مازال سوسور نتقدافو غنهرسان لا ليبرتي وكذا كي غلطان إلا خدو غالن سافرين تلليغ سافرين نيسا نكوني l'État kabyle, on le veut un État libre et indépendant, basé sur des fondements l'عناية تقبيليت, basé sur des règles internationales. Donc ماشي راهو صغير أي كيزمر دياليا ما إلا يليوان هذا شمال غالنيس وسيقار ذايكي كان يغيقونين تنمرسلون.